Menteri Sorkar ubah kami ikatnat PWD buildings ubah coming one embon ulai thu ubah Sorkar jela kalapan kre iki jinglut jingsep banshna ya ke entry but exit point ke bapura ha Umling ha ke district Riboy bat kladep ban Mang shwa khatsan klur tengka ban pentelun syakmat ya ki kam ki bedei ba ke jing pynieng ya ke ni ke khyrdop Habai kren bu PCN ubah coming one embon ulai thu ubah ke jingshna ya ke khyrdop entry but exit point ha Umling Hagisnam balalit no kadai ke balalik kerki dak Sorkar klem kanu jing Mang tengka. Bat ka Sorkar kala shim ye kani kesin jam namar ke jing jur palat jong ke jing penbor jong ki kenhun seng balang ki bai ki bante lakam ye ke jing rung kertap jong ki beri ki banabar sapo ke jela. Kat kum ke jing thu jong ka Sorkar kadang pen krek menta ye ke Mang tengka ke bapura na ke benta ke jing lut jing sep ban pynieng ye kani ke khyrdop bat kala Mang shwa menta khatsan klur tengka. Tang ban pentelun syakmat ikakam. Menteri Withu bahag ni ke khyrdop on teiru yak office trikam jong katnat tourism, katnat infiltration, kijaka bam, kijaka songkai, bat kiwe-kiwe. Withu banakaliang jong ula dep tha ya chief engineer jong katnat PWD buildings ban khot tender no. Kenang ban yo pentrei mar doar kakam ya kebalak milenti ba on sa pendep no apo kasisnem. Di tu por mistang nang ngimpat yo sanction. Tementang ila yo sanction tinggal proses ban khot tenda anda ni khot tenda tra kam kan saya bet kat kum ni ka jing sanction jong Sorkar kat tu kan poi bat la ka kam ka sedang lanun em ka first phase mentang sanction ka bengi yo menta poi kum khasan Crore em ki don lai sau jaj ki ayu bran hang te nama kum ko we ka main office Ti kendon ki restroom, kendon ki restoran nama ki bin wan nang to kin shong kin up teng yo kin hap up te. Ti hang to ka ba min ka jinglut ke de land development bat ki kendro fencing bat ke. Ti sorok ngin le ba matling black topping kin thup lang to to compound ba ro. Lalu kin khot ya kat tenda mentang ila proses ngin khot tenda no word hadin mengila yo section ni la instruct yo CE ban khot tenda word kanang mengin yo ban pentrain ma por la de por ban start train menta start sibna arna ga kani ka jaka ba pin bo ni ka che point kan de to ka jaka ka barim ni mo ban yo bo nak sawai ngani jaka traffic la i to jaka jong transport department Mara tu por mencuan guleng ke government barim kalau mod bantet kowe jika tanggalan development kalau apa cepat sampai Crore mod belum berjerong tam satu time di ini guleng government ni berkat ban penduna ya kata ka expenditure inilah wat jika guleng hadin bengila i begitu jika jong transport kalau ngoba piang inilah request ke transport department transport department kalau Hanawar itu kelan saya tourism department dekat berka PWD building di ngilayu ban setang hang tu pek hang tu alhamdulillah jinglut